Wo signify create roxiani di purong khilan biren teron commercial complex along biodegradable carry bag saputhak chirok to mai kedeng lapen niso noodles kangpua mai kedeng niso retro clean and green bio karbianglong proprietor pen patir pc arnisia pharman biodegradable carry bag saputhak chirok to mai kedeng pon plastic bag can pen warmon phan thedung akina hokdo lancho takalisi plastic bag and that pen long le long ke war ke injure e lasi plastic bag alar warmon phan ki mesena son pen long le long kang jir un biodegradable carry bag si akimi pu raratma phan than ki pachinia jane denglo la sohut niso retro clean and green bio karbianglong proprietor pen thengthe pen carry bag kasilam tambi rarathengno karbianglong thomas council chairman raju tisori dengpen ingpu pondo Bangsolong pinaan ki the kiding atum tame chitong dunsi jai make me sen pen pachun pondo rata pana pachini jam kusalam de bangala adu eta ili ane electric hai kanon non ka do ve kin da chitong pani kanon mara ke duan ko kanon nana mangi hola su ko be quality ni do be carry be bahi bang plastic ka use it so use it dan ko don't see it in see ya yo ni me tum ha na na de ma ke so na ma ni ma tha ya ye phan the phan ko ni to ja ki ma tha pa me ni ya ni se ni si ke the si ni te kang ni ko ke tum ana ma ke la yo ke phan ben ching lok na me lo ni la ben de common ke la vi phan ki da ka hon ana ba ke ni ene de para usan kamang ni lem de ni itu kamu bang mane lo hon environment phalang mo ta ba arwi lai ni na phal pa kom ta ba lo sana kamu bang nan man ge ba chiri si department atum ke claim mate ke claim nang ja sai si ni sori cho tum ke claim ko na sono la ba sai awareness la si ni sori cho man tu kesi ko department atum na lang litung na bang ke claim mo na nan ma galang ke claim mo department atum ka nangan ko ke claim mo chena pu itu ko lo la nan ni media person man la ini ko ke mane ke chera pu lo itu malo plastic ko hormu si itu ngor alang roy alang jeng sana peng nu pila lo itong sai chikis dami itong hithi bunoi plastic sinang pahin no pilab lo itong aso plastic and when itong hana theno tepik itong ok bunoi itong along lang api itu ang sidami itong aso plastic ke job nampen itong kevar pen latung sidami kiring un eson sidong lasi aso plastic mong si use mong bude itong adima hana theno tepik lasi nili batas kami la yung si plastic yung si itong piniarni itong government men itong banang bunai pi biodegradable sa hormu dokko ka pis kami itong plastic yung si use mo itong asumara fan man ke itong akimi tikmon tegang tekte lasi nili akimi man ke lalu biodegradable sa bang itong enpon lo bote itong bang la plastic ang hormu bang itong kompo itong plastic abang ke itong pilo use na ke carry bags kalau sana itong bazar le kuri sedami itong ancho thap sedami dawai le chonam sedami la carry bags ke itong life along itong kusono day to day life along ke loke very important and necessary hormone labe abe bote itong sedami kusono acha ta pondhekte lalu itong ki chengsi ke carry bags along yung si itong biodegradable product jong si itong en bonong bote itong so carry bags plastic carry bags yung si itong lar mono bote itong plastic abang ke ultimately avidet po anbe itong langroy long ne padan sidami lagi chiklo yon thama phi ke injure death po si ok atung sidami thangai kisungo belo hagor long sidami la jontu junimar hagor long gedo an sidami alang do sidami la tung sidami kireng ifan sungse no non ke chenong sidami lang on de chenong sida plastic chopen la tung sidami aop heno po thibo alo itong sidami plastic along pen itong acak sidami plastic akiso kang sam sidami plastic along kiribek song itong ki pon sa sidami itong tek pono sa sidami bor pon chok yan so sa bor pon chok ki bor pon chok ajoni pen so cancer itong so chemical na ki form ni so adimerits ki itong long dopik non itong biodegradable jong si en pon lo bolte lake hang effect awi athe lake itong thengthe ben si ki bonai thengthe ben bolte itong lake eco friendly bolte lake nang biri long lebar se me chenong si chote me ke thang problem awi News report Karbianglong Live